Ka Sarkar Meghalaya, Lingba ka Social Welfare Department, menta ka sengi, kalayo ban pentre kamno eka Nasha Muk Bharat Abhiyan, Lingba ka Ministry jong ka Social Justice and Empowerment jong ka Sarkar Pedeng, ka Badairu ka Thong, ban penlong ka Ri India, kum ka Ri ka Balait na ka Jingdi bapun buat. Kane ka long ru kum shibanta ban yathir jingmut, ringkat kinong sinsyar shnong, kinong penyai school, bat kiwei, ya ka ban yele persya ni ekun, ban pendu jaji ka Jingdi penbuat, kamtam EU drugs ubade ujingdi bakinsha bolwan banling shop yakari bat kajak benriu hakan ni kasngi uba Gabriel Wahlang MLA ka Nongstoin constituency ulalong kumbu kongsan haringkat ke jing dan langru upikram marak Superintendent of Police ke West Khasil District ka Kong Day Gracia Pakenteng District Social Welfare Officer uba W Shabong District Child Protection Officer bat kiwei ki officer sarkar ya kata ke jingelang lapan long po Trisam Hall kabadan office jong Deputy Commissioner badla penyai kita jingelang do ba HK thaba ADC ke West Khasil District badla sikhilang ru dagi Sodar Shnong ki khna school kino hikai bad kiwei berkat ya kani kemak ni jingmu kuno kan yada haka ri kejongi na jingdi bu ai lasdangnya kana syambut Bharat Abhiyan kana khasan dari benai neving Ahajar arto hati aspaknya ko arteli district. Bad hausnam ahajar arto lai lapan he shu eka kup lamnya ke district kejongi the West Khasil District. I think now speaking of the reality, I think we all know that we are all aware that the number of drug addicts in our district has such an alarming rate. The West Khasil Command yang dijual ke crowd hakabaya dari bat ini ibadi drugs. Pun di Samla kila Ngop ha uni jimbi kerni duai. Tentang edi jingku, edi kita di activities jong Nasha Muk Bharat Abhiyan. Number 1, ketika nak konsepian ini awareness generation program. Number 2, ketika jinikai kebangin ai jinikai ha di schools ni universities ni college. 100% lagi Samla, ikut Samla jom dari India berjongi itu kini Samla. Kemudian Lawei ban biar kerja kendiri berjongi. Kini Lawei ban jarak dia kerja kesan berjongi. Kini Lawei ki leader nak kepentar umum ban kersan ya ketika ini berjongi. Kila penuh ki officer, kila penuh ki politician, kila penuh ki leader jom kebalang. Kila pun leader lagi berok ki benda jom berjongi. 100 kajima kalau kadai tau drugs. Shaei ki Samla jini kenyalam. Ki balong ka Lawei na kabanda ka jode ube ke joni menta kila stan ban ngam jersey how tau drugs. Drugs untuk baru smart untuk patok. Untuk tempat pendik pada pengap. Sistem langop sisin langop ke kausin. Shaei ka Lawei juga jadi bener joni. Lada ni menjadi bener. Aku kena kepor, bakat nabi isni kata nakir. Kalau lagi kamera kacungan kacungan, mana way, lada di isnom, lada di officer, lada di nongelam terbalan, lada di nongikai, lada di principal, bagi ni banci mukian, bagi aku. Bat penting aku harus kepor, bat penting aku harus kepor. Shaei kalau way kacungan ke dalam, bat Lada Ngop how we jingtrin jauh ni drugs. Awak apa? Yang kilong sam kila Ngop, jadi kon Samla ni Ngop. Kalau lawan bapa iman adalah apa kita pergi sam jadi. Semua sampai pergi ni pak. Ngai bang udah naik. Kalau bomot kimi ipa iwa naik jangan bang wan baik. Lada kini Arab sama pi sakai nan lek nak tahu pun. Inteng masih jam, layam, lasong, kimkishu, hadu banganda lagi. Bang itu opulent dengan tim dengan iwan keno. Hadu kata iwan. Kalau macima ada kata. Maka jenis ini dia bisa. Banyak personil yang lain sispa mut. Tadi bawa naik cuma tidak. Bantuan kuat, banam. Inteng masuk big, bila dia mengayak kumiki tambah. Mangkas ini lasong, tina punur kepor dalam badan. Ban batai san minit jumlah man 100 kita sampai ngatur 10 minit
Abang akan syong bertikna bikin syong menong syong from nasipan. Balik bila yang dikatakan, ki down, bangai tu ini, kita lagi jauh kita. Kita mengambil syong bangsa tu down joki, ngambil syong ini. Lada bila lagi, to lek pelikut nak lagi, ama soba buat krim di parlo. Lek tangi lagi sebab. Hari waktu krim syong di parlo kan kami. Ditang kata kami message ke pengasas air, nama orang yang tidak kembali. Barang wat isu makin lama, hari wat jalan di baklai saya diwei balik parlo kicau ini. Ingat sekepat ini, diwei baik, berlembar media. Kadang kita ramai kecil ban, benar kami tentin di joni nangka joni. Kita kan buat di kecil jarak tu. Kami makan buat di jarak, kamu migrat lagi. Kita kan buat ban jarak, bakuno ban bersotona ya kita. Kita dan commission accredited. Bakuno bandana bangyara lagi. Mesu bo melasyu kamu lagi nak kamu melasyu berkelai dan don belah kalenti berkelai. Katakanlah kalenti dari mana mungkin. Bakuno ini pergi kalenti bapa. Nak anda Lawei kecuali. Buat balama, buat di balai. A kind of warning, but it is the fact which is happening in West Khasi Hills. The data which I am going to share is from 2011 up to 4th June 2025. The total number of cases regarding this NDPS, we call it drugs cases, is 43. 43 cases has been registered under NDPS Act. In this total 43 cases, we have arrested 54 persons, out of which 53 are male and 1 female. So now, the alarming point is, who are these 54? It's our own people. Why do we need to disown them? In fact, we should counsel them. My request, I think all the stakeholders in this Nasamuk has been requesting the affected families, please come forward. We may like to offer a help because these persons need help.